Hadin ke jingsha penyap ki arngut ki barjala ka arpneu triguluber arjab sau kawe ke metyap ka belalap na ichamati pat kawe pat ka metyap lalap na dalda. Ha gane ka sengi na kaliang ke SU ka belap pelongru ya ka jingilang persya CEA ha ichamati. Kawe na ki kunhun barjala ka belatip ka Coordination and Welfare Committee shla balagan an adjoining area. Kalami isyakmat ban kedau keti persya ya dukhat ke SU bagi daimaki ke beladang keti penyap ya kini ki barjala. Kanai ke komiti ke barjala ke belak paru ya ke jingtok Menteri Rangba ke jela halor kanai ke jingkeno dak kini kiseng barjala ya ke KSU laplong ya KSU ban bitar tengek pat maham persya ya kini kiseng barjala ke balastang ban lek trai pok kabri unyu trap da ke kerwo ke basai ke seng ke laong lengba kanai ke kerwo ke Khasi Student Union ke patha ya dekat ke Coordination and Welfare Committee shela balagan an adjoining area ban mi markmat ban Shujler bat penjau umat kuratia hakmat ke sorkar bat ke pertai lengba kilat patai kubor kajing parap persya igi dekat ke KSU da kini ki poi lengba ke CWC ke penidak ba kini ki breu ki kop persya ya ke KSU da ke bayalam bakla ya ki pai ba klem ki saki setar ki ba paka ka KSU ke kop ya tau Gopal di balada unut ba unwan mi markhmat bat ki dekat ke seng ban peni ki sabut baudan halor ke jing kena jing parap jengu persya igi samla ke seng mano utau Gobaldi une ubreu bat kiwe kilami akilat patai kubor hausnam arhajar arpau hadin bagi cai benreu ki jongki ke lahir tma kensan ya ka jingilang persya CEA badawa ILP jongka KSU ha ke bada ki phongot ki dekat jongka seng ke lasyatit syabam ha kini ki poi da ki tiarele tat hadu balapai ke kli balengkin ke senam hasurok bat kumjuru ka jing that jubor ya ka jing em bakodor uba lursyai henyuta udukhat ka KSU sora circle. Halor ke jing ujor jahar ban penher city Menteri Rangba ka jela ha ka ba ki poi lingba ka CWC kila kena live hujat ya ka seng bat ki pai kasi ka KSU ka pensngau syabarok kitu ki poi ki badan hapok ka syatri jong ka CWC bakin tingkan utlik yo poi sya ka babansau namar ka seng kan omsyong klikti bat ngap kuman ya ka jing berbi kini ki poi nalor bagi top napang ya ki kasi trairi trai muluk ka seng ka ngau belada kita ki poi ka CWC kisngau kutlat palat hajala Meghalaya kidai balik pai no mardor syashnong trai jongki ke Bangladesh barsale kat ba kisoman hari lajong tangba kat ba kidangsa ha kameram au ukasi kan ba sibun yaki bar kijai benru jongki ban au musya lani tuklar ki an ki kanun kasi ka khandau ka siap ukasi ka khai ka pateng ukasi bat kayai kayeng ukasi ka KSU sajisen ka pensngau ban alor ka jingdawa ka ILP ka artikel lais pa nyepuei ka jingpen kubor susu i district council ka dawaru ba cut off date lani ka tarik ot kerteng ki nong song snong bapura ka jela Meghalaya kan dei bai arp south regular ka knais pa nyepuei bat ya kito ki bawan keu na East Pakistan Bangladesh hadin kane ka dei ban bret no iki selakari kata ka Bangladesh kentang ya wai ka KSU ka kentu ki parakasi bikin omngop lani syak ya lambakla haki kubor hamsaya Kipoi lengba kilat patai kubor lani social media namar kane kan penpai berparia ke jai bedru red pai ukasi kabui sianti kipoi kalong man peni bagi syak tambor karbana po na po de maki ki pasdang ban kensoi ban tambor ikasi kumba dang sujiasen hakiting road bat nihu kum ka jai bedru ngi de bania teli bania renti akum kane ka saw kasian ha ka ba ka saw ka besir khai ka ap bataplut ya ka jai bedru red pai kasi pankut kane ka kerwo na ka KSU lingba Donald V Thaba ujna sekretari ka KSU sengkemi